Pamirsa ring sesolahan PKB megenah ring gedung Kesirar Nawa, teruna Desa Adat Pekraman Jasan Tegalalang, nyuguhang sesolahan budaya sani mendaging akeh tetuak. Sekain ucap pinaka cihna antar nyani regenerasi seni tradisional saneka utsahayang ngelintangin pendidikan budaya miwah spiritual peseraman sani sampun memargi becik duke rien. Ring sesolahannya nih, sekegong jenyaya sandi, nyobiang sawetara karya klasik tur kreasi, ngawit saking tabu gending pelegongan Solo, karya legendaris saking maestro Iwayan Lutring. Gending puniki nyuguang keluwehan suaran gending pejalan miwa pengentok sani kuat. Kekantenang, gending puniki emba saking pemargan sang maestro nuju keraton Surakarta utawi Solo, sepisanan pinaka Cina perkantik kultural pantaraning Bali sareng Jawa. Sani unik saking gending inucap saat make nyinayang wusanan kuentenan Istana Solo sani dahat kesenengin oleh pemucuk keraton sawetara siu 900 benang kantos pitung daseneng. Sesolan kelanturang antu igelan legong klasik Semaran Dana gaya khas peliatan. Sani nyeritayang kepitresnan Dewa Semara miwa Dewi Rate saha transfigurasi Rate dados siwa pina ke Cina peleburan. Ring sesolan inucap tafsir koreografi tur musikal ketangiang male oleh seke ngelintangin pendekatan gaya klasik, nanging kantun kontekstual sareng gegiras zaman. Rades kesuguang legong kreasi kembang anyar, nyinayang kauripan ring sejeroning ngembasang para generasi muda. Kembang anyar ngunggahang piteket samian pacang ngandek, tur nenten ngelimbag yening nenten kecen rangsangan. Sesolan inucap dados metafora ini keutamaan kahanan kreatif tur dinamis, majang pengelimbakan generasi muda Bali. Sesolan kesinep antuk legong kreasi aci, sani ngunggang gegiras religius miwa perkanti pantaraning manusia, alam miwa kahanan suci. Talar satmake pinaka Cina pengupaya krama desa jasan, ring sejeroning ngemit tradisi luhur ngelintangin ngusa begoreng, miwa tombak suung-suungan. Parayoana sane dados pregine kenirgamayang kukuhnyane parayoana ngerakse adat, spiritualitas miwa kebudayaan lokal. Kuentenan sekegong jenyaya sandi, ring sesolan inucap nenten wanta pinake prestasi artistik, nanging taler penampian budaya Bali ne, sani kantun hidup ngelintangin regenerasi sani kuku tur terstruktur. Di saadat pekraman jasan, patut kedadosang imbe ring sejeroning ngomit, tur ngelimbakang nilai-nilai budaya ring tengahin arus modernisasi sani nyansan ageng. Hendra Bali TV.